Wow. Banyak ikan yang muncul teman-teman, tapi ya ukurannya kecil-kecil. Wow, poin teman-teman. Wih. Wow. Nyangkut teman-teman. Sayang sekali. Gimana? Alhamdulillah. Akhirnya. Wow, teman-teman. Wow. Aduh. Oke.
Wah, poin teman-teman. Ya. Salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Poin lagi teman-teman. Mantap. Oke, kita makan dulu. Baru ini digapak. Ya, alhamdulillah. Ada singkat dokang. Mantap tuh. Wow. Alhamdulillah. Poin teman-teman. Wow. Pabon. Alhamdulillah. Wih. Tipis.